kita lom pesan bulan Ramadan kado sama datu budaya. Bukanlah bulan melolo pepadu makanan, melolo macam hidangan wate tak buka. Supo turopoh limong lale pebulit tepung pegot kue boh rom-rom tumun buka puasa. Supo turopoh limong lale takur boh timun teman yang hansep tumun kude gejak mita kagak bloboh cok si tumpo ade ngon timpan tape ngon bengkang mi kacang cindoi pih kana tape ngon bengkang mi kacang cindoi pih kana. Cawan lengkap makanan ge hidang di atu meja di masu tambo katar tok kebuka rijang lengkap makanan ge cukeh ketu meraba lo tata kopajo kue putih kahabeh tarik terawe pikahan ek ulum sembahyang isya lo tata kopajo kue putih kahabeh tarik terawe pikahan ek ulum sembahyang isya. Kagak fok bohu gulungku bato mejanjan geramah santan misigap si bola gona bagedu berdoa kata tohrak tebloh pinggang kaango bengkang sebab barang puja lagona hek tatapak pegot kue boh putih pika tarik terawe pikahan ek ulum sembahyang isya hek tatapak pegot kue boh putih pika tarik terawe pikahan ek ulum sembahyang isya menyolagenyan puasa tanyo hairakan kon leke Tuhan tetapi peturut hawa kon leke Tuhan